Хайырлы акшамлар, эфирде нетиже программасы бүгін февральның 21 студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Украина президенті Петро Порошенко қачқан президент давасы бойынша танықлық берді. О Януковичның девлет хайынлығы давасында шаатулы. Суалерге президент мемориетінде бұлынып видеобақ вастасынен жевап берді. Януковичның адвокатлары даваға алақасы олмаған суалеріні бергені үшін сорғыны тоқтатты. Президент танықлығында не айтқанына мұғбірлеріміз тәфсилатлы тариф ете. Mahkeme toplaşığı başlanmasına 2 saat kala jurnalistlerinin nevbeti bir kaçon metrge yetti. Anda Milli Gvardiya, politsiya ve mayıncılar bekçilik etti. Maden hıdıcıları azbar ve mahkeme binasında yerleştirilgen. Kadınlarını böyle teşkiriyeler. Aytkanlarına göre paymanfallerini kıdıra ekenler. Ко мне пригласи, пожалуйста, девушка. В райотдел, сейчас отправлю. Prokuror prezident memuriyetinde kelgen mektupni okudu. Prezidentinin birçok işi var eken. Onu video bak vasıtasının sorgudan geçirmege rica etti. Mahkeme razılık beri. Bu vakit mahkemede Birleşken Devletler'de Ukrayna temsilcisi Vladimir Yelchenko sorgudan geçirildi. 2014 senesi başında o Rusya'da Ukrayna elçisi edi. Onun sözlerine göre Rusya öz hareketlerini aklamak için Tehlikesizlik Şurası'nın toplaşıvında Yanukovich Rusya ordusu kırsetilmesi talabını yollagan mektubunu göstergenler. Відбувалася передислокація додаткових сил російських з території Росії на територію Криму. Я думаю, що вже на той час їх там було щонайменше додаткових 1010. Ще були військові транспорти, військові морські транспорти із Новоросійська, які також висаджували певні додаткові військові сили на територію Криму. Vaziyetni anlatmak için o Rusya hakimiyetine müracaat etken, anda ise cevap vermegenler. Kırım'da Rusya ordusu olganını Petro Poroshenko öz gözünün görgen. 2014 senesi fevralın 27'sinde o Ahmejit'e kelgen edi. Я особисто бачив військовослужбовців в зеленій формі. Це були військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації як зі складу Чорноморського флоту, так і з регулярних сил, які були перекинуті в ці дні, починаючи з 20 лютого на територію України, в Автономну Республіку Крим, через відповідні аеропорти і порти України, без згоди української держави, без відповідних процедур, що може кваліфікуватися як агресія і незаконна анексія. Poroshenko'nun sözlerine göre o vakit Kırım parlamenti oğunda provokatorlar var edi. Onlar kuch kullanmaga tırışkan. O vakit onun ömrü içinde bir tehlike var eken. Yanukovich'in advokatları bir kaç kere davaga alakası olmagan suallerini vermege tırıştı. Maldiva'da olgan tatil hakkında sual algan son Poroshenko sorgunu vakittan evvel toxtattı. Умисно захисники задають запитання, які не стосуються даного кримінального провадження, не бажаючи вас допитувати. Я вимушений припинити ваш допит. Kaçkan prezident Viktor Yanukovich'in advokatları Petro Poroshenko'nu da bir kere sorguga davet etmege talap etti. Свідок, мабуть, не мав чого сказати щодо цих питань. Мабуть, тому що вся правоохоронна і судова система кинулась рятувати свідка від незручних питань захисту. Prokurorlar aytkanına göre Yanukovich'in himayecileri mahkeme oturuşunu asilet bozgan. Всі ці питання були обґрунтовано зняті судом за протестами прокурорів і не мали жодного відношення. Фактично, це відбувалося з однією метою – маніпулювання, даби даний допит був знятий. Prokurorlar aytkanına göre istegen episi şartlarını sorgudan geçirgenler. Kaçkan prezident Viktor Yanukovich'in kabahatı tasdıklandı deyler. Yarın ise mahkeme Yanukovich tarafından şartlarını sorguga çekecek. Olena Stasyuk, Hasan Eminov, Nikita Praskurin, Zaman, ATR. Rusия азапларға оғырата Украина қоршаламай. Бөлешерінен Украина мемориеті оғынды Кремль мабуслерінің ақрабасы наразылық акциясына кечірді. Порошенко бұл вақыт видеобақ вастасынен танықлық береді. Мабуслерінің Қырымдан келген сой соплары да президентінен Корушев кечірмеге талап етті. Олар мабус олған сой соплары Деңіштіров жетвеліне кірсетлежек ме, yok mu білмеге істеді. Сияси мабус Олег Сенцовның ақрабасы 4 ел девамыда президент оларынан бір кере біле Корушмеді дей.
президент дарує футболки з зображенням Сенцова Елтону Джону. Це дуже круто, правильно, спасибі. Але чому він не хоче зустрітися з родинами, для мене це не зрозуміло. 4 ел деваманда бұл бірінші акция дегел. Олар президент Русияве ишғал олынған Қырымда тұтылған сияси мабуслер меселесінен оғыраша жақ инсан тайылмесіні талап етелер. Оларға парламент ел башысынан бірінші мавин Ирина Геращенко шықты. Переговори в Україні не йдуть в форматі Мінська. Це очевидно. Неможливо, розумієте, ви говорите, треба позначити людей. Проблема в тому, що на любих переговорах по Криму має сидіти Російська Федерація. Вона Крим вкрала, і без неї обговорювати Крим, ну це як ми зараз з вами говоримо. Російська Федерація на відріз, поки що категорично відмовляється говорити про Крим. Вони ж говорять, що це їх там території і так далі. Тому тут дуже важливо, насправді, щоб ми через міжнародний тиск, через санкції тиснули далі на Росію. Украина Русияда тұтылған бұл сұрада Қырымдаки әрбір мабус азат етілмесіні талап етежек. Бұны Украина тыш ішлер надзиры Павло Климкин айтты. Оның сөздеріне көре сөстек Роман Сущенко аққанда дегілде, дегер сияси мабуслер аққанда да кете. Климкин мабуслер азат етілмесі меселесіні Франкистан ве Авропа бірлігінің тыш ішлер назирлерінен музакире еткенін білдірді. Намагаємось працювати по всіх можливих каналах. Це стосується всіх наших політв'язнів. Причому і тих, які знаходяться на території Росії, але також і тих, які знаходяться на території окупованого Криму. І Росія намагається маніпулювати з нашими партнерами, вона висуває аргумент, а ті, що з Криму, вони начебто російські громадяни. І саме це вони намагаються подавати як те, що це не питання обговорення з нами. Але це їм не вдасться. Қырым işğalının күнделігі левқаларына көстермеге девам етеміз. 2014 сене февралынан 21 Қырым Юқары Шура депутатлары невбеттен тыш парламент топлашуы кешірілмесіне yol бермеді. Парламент өгінде топлашқан Украин ве Русия тараптарлары арасында қавға олды. АТР телеканалының журналистлеріне ұжым етілді. Это Бандера, под которым воевал Бандера. Он воевал под этим флагом. Вот, и вот он пропагандирует это. А что стало? И Константинов, и Донич, и Иоффе уверяют на полном серьезе и клянутся тем, что ни у кого даже не было намерений, даже мыслей о том, чтобы где-то каким-то образом подумать о том, что Крым может быть отторгнут от Украины и тем более присоединен к России. Смотри, я считаю до 3. Раз, 2, 3. Один из них нанес несколько ударов в лицо. После того, как я упал, меня стали как избивать ногами. Украин махкемелеріне Қырым парламентінен сабық 57 депутатынан низбетен қабатлав актылары берілді. Олар епсі Қырым ишғаліне қол тұтқанында қабатлана. Бөле хаберіні Қырым прокуроры Гюндуз Мамедов айдынлатты. Оның сөздеріне көре, махкемеде ақиярның 18 депутатына қаршы давада башлатылған. 26 февраль давасы бойынша махкеме отырышы екінленді. Бүгін прокурор яңа делилеріні тақдим етмек керек еді, ләкин окенеде ескі делилеріні кетірген. Невбетеке махкеме топлашуы февральнан 27-сінде кечірілежек. Анда махкеме прокурор тақдим еткен весеқаларыны огрені бітірмек керек. Мабуслерге қол тұтмаға келгенлер Қырым марафонына қошылды. Ишғалжілер Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Ескендер Кантемиров, Ескендер Эмирвалиев, Арсен Юнусовны 2014 сенесі 26 февраль күні Қырым парламент огынды өткерілген митингте шыққан қалабалықларда иштирак етмекте қабатлай. Прокурор решил оглашать новые доказательства
Я это связываю с тем, что был приобщен к материалам дела приговор в отношении Ахтема Чигоза, который вступил в законную силу. И, видно, прокуратура решила оттуда переписать часть доказательств. Либо суду не хватает тех доказательств для того, чтобы оттуда с этого приговора переписать. Поэтому они очень много документов решили на сегодняшнем заседании оглашать. Сегодня гособвинение по новой начало в нарушении норм УПК говорить о тех обстоятельствах, которые уже были изучены нами, и в этом просто не было необходимости. Ишгалчылар махкемесі Фера Абдуллаеваны 500 рублеге жазалады. Оны махкеме тәртібіні бозғанында қабатлы оларақ таныдылар. Кешкесіне декабрның 8-інде терроризмде қабатланған Ақайы Узайыр Абдуллаевның махкеме отырышына кірмеге істеді. Ләкин махкеме векілі оңа кірмеге разылық бермей протокол тізді. Сегодня еще более четко и более ясно прозвучали доводы о том, что требования пристава были незаконные. И сегодняшнее решение – это гораздо более предполагаемое решение, чем было решение в первый раз. Решение выносила та же судья, что и в первый раз. И чем она руководствовалась, наверное, каждый сам догадывается и понимает, чем руководствовалась в этот раз судья. Если Құрымның юқары Рос махкемесі бір кішілік наразылықның іштіракшілері берген ұтшекаетіні бақып қанатлендірмеді. Симар Якубов, Ленур Сейт Меметов ве Сервер Сейт Ибраимовке белгіленген 10 000 рублелік пара жазалары күчте қалды. Кечкенсен октябрның 14-інде Қырымның чешіт көшелерінде Қырым татарлары репрессиялар тоқтатылмасы талабынен бір кішілік наразылықларға шықты. Ишгалчылар бұл бір умуми митинг олды деп 80 инсанға 10-дан 15 000 рублеге қадар пара жазасына белгіледі. Пара Миллернің умуми мигдары 1 миллион рублеге етті. На основании этих ложных доказательств и на основании тех доказательств, которые вообще не должны находиться в материалах дела, так как это является нарушением статьи 26.11 о недопустимых доказательствах в суде, судья на основании этих доказательств вынес решение о том, что оставил решение первых инстанций в силе. Кеченлері Жанкой районынан Байкончек, октябрь көйінде 4 Қырым татарының евіне полис қадимлері келді. Олар Осман Асанов, Усейн Асанов, Смаил Саитов ве Сервер Аярны судақта январының 27-сінде ол кечкен Қырым бірдемлігі тешкілятынан топлашуы ақында сораштырдылар. О вақыт ишгалчылар топлашов кечірілген бинаны сарып алды. Анда олған инсанларының паспорт мәліматларыны язып алдылар. Олардан белі олмаған весиқаларыны имзаламаға талап еткенлер, ләкин олар қаршы шыққан. Просил там подписаться в этих объяснительных бумагах. Мы отказались подписаться. Как бы на этой ноте плюс-минус разошлись. Иншаллах, чтобы если кому-то, даже если придут, имейте в виду, телефонные номера или там подписи какие-то желательно не делать. Шымды есе Түркия ве Сурия арасында өткерілген даванда джен қақында ве бұны халқара хаберлер обзорында бақмаға теклif етеміз. Президент Башара Асада рейаткар olgan ополченлер Сүриядегі Курд анклав Африн шәріне кірділер. Бұны ерлі өзінің хорчала силаларының векілі Резан Хеду білдіре. Ал азырда Сүрия девлет силалары Түркия сыңғырының шақ тарафында ерлешкен Курдының Африн анклавына кірмеге тыраштылар. Ми увійшли до міста Афрін, щоб підтримати наших братів. Нині стоїмо тут, у серці Афріна. Подивіться самі, нас тут багато. Ми не підемо звідси, поки не виб'ємо отомансько-турецьких окупантів. Анкара берген мәліматына көре Асаданың жеңкшілеріні о вақыт Түркия әскерлері атеш açıp тоқтатты. Африн шәріне Сурияның жеңкшілері кіргеніні Түркия девлеті пропаганда деп адlandырып, Дамаск шәріне жеңк башланмасының қорқыта.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da açık bir şekilde ifade ettiği gibi rejim veya başka bir unsurun bu yönde atacağı adımların mutlaka ciddi sonuçları olacaktır. 20 yanvardan Türkiye, Afrin şehri yanında Kurdlarının yok edilimi boyunca Zeytun Pıtağı adlı hareketlerini geçiriyor. Maksat, Sığır yanında olan Kurdlarının yok edilimidir. Çünkü Afrin bu onların cenkçilerine nezaret etilgen birinci eşelondur. Suriye bu hareketlerini devlet suverenitetinin bozulumu dep adlandıra. Rusya devletinin bu meselede özünün menfaati var. Moskva Башар Асадаға kol tuta. Ситуации в Африне и насколько возможно содействовать ее урегулированию, мы уже не раз говорили, что урегулировать все и любые проблемы, которые сейчас сохраняются и порой даже обостряются в Сирии, можно исключительно на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Suriye meselesinde daha bir oyuncu bu Amerika Birleşken Devletleri. Amerika, İslam Devleti cenkçilerinin kurešmegi itivdaş olur dep Suriye Kurdlarının tarafına kol tuta. Buna göre Suriye'nin Cenub Şark tarafında yerleşken ufak Afrin şehri idare etmege tırışkan büyük devletlerinin kureş sebepçisi oldu. Riyana Aliyeva, Zaman, ATR. Кырымтатар тілінің Украинада Угреновы тек талебелерінің истеклері ве ұжаларының ғайретінен бағлыдыр. Межлесте білдіргенлеріне көре тасил назерлігі дерсліклерге тек кеғытта ве чықшыларда пара айырмаға ешандыра. Ақиқатта есе тіл йоқ олмақта. Тәсілетлі желепқамызда тариф етіле. Бұл Қырым татар эдебияты фені бойынша дерслік. Таврия Милли университетінің Қырым татар тілі ве эдебияты бөлігінің талебелері бұл китаптан Эшреф Шемиизаде ве Абибулла Керімнің ижадына огренелер. Бұл вече оқысы башқа китапларына талебелер өз парасынан сатын алды. Таврия Милли университетінің Қырым татар эдебияты ожасы Тамила Сейтегяева дерслерде Қырымдан кетірген өз китапларына қоллана. Башқа кереклі малыматларны есе өз күчінен топламаға мечбур. У нас и школьные учебники, и пользуемся там различными статьями, и сканированные учебники как бы из Крыма, так как, в общем-то, у нас не хватает литературы. Ну так, литература есть у нас, скажем, у преподавателей, у студентов на руках учебников никаких нет. Они пользуются только лекциями, записями. Бірінші сынып үшін 10 комплект қырым-татаржа дерсліклер более миқдарда тасил назерлігі китап бережегіні білдірді. Лиля Гриневич да 5-ші ве 10-ші сыныфлар үшін дерсліклер бермек планлаштырылғанына айтам. У школі в Новоолексіївці Херсонської області відкривається перший клас з навчанням кримсько-татарською мовою. Ще 11 учнів в другому класі навчаються кримсько-татарською мовою. Є 362 учні, які вивчають кримсько-татарську мову як предмет. І 59 учнів, які вивчають кримсько-татарську мову факультативно. Украинада Қырым татар тілі бойынша дерсліклер етішмей, чүнке оларны азырлаған бұтын асыл базасы ишғал етілген Қырымда қалды. Бұл ішлерінен оғрашачақ ешкімсе есе жоқ. Қырым татар миллетінің аққорчалайжылары комитетінің координаторы Снавер Кадыров бойлы айта. Оның білдіргеніне көре Украинаның тасил назерлігі дерсліклеріні енді бірқаш ел девамында нешір етежегіні ваде етем. Если поднять, да, скажем, высказывания всех предыдущих министров, и везде вы найдете такие обнадеживающие заявления. Но по факту мы знаем, да, ситуация не улучшалась, а напротив ухудшалась. Решить базовый вопрос, решить вопрос перевода крымско-татарского языка на латиницу и уже на базе латиницы разрабатывать эти, скажем, учебники. Украинада юқары оқу йортларында Қырым татар тілі бойынша тасил ожаның ижади әрекетлерінен бағлыдыр. Украинада Қырым татар тіліні огретмек үшін айры усулар ве программалар керекледір. Ожаларынан білдіргеніне көре, егер девлет Қырым татар тіліне керек олғаны кыбы эмиетні бермесе, ветек сөзлерінен раатсызлығыны ифаде етсе, тіліміз йоқ олажақтыр. Татьяна Сулей, Ислам Пинкаев, Zaman, ATR.
Бүгін дүнияда ана тілі күні қайды етілі. Украинада бұл байрам 16 жылдан берілі бар. Мемлекетте 100-ден зиеді миллет векілі яшай. Соңки олған малыматқа көре қырым татарлар Украинада умуми сайысына көре 4-ші жерде болуна. Мене звати Еліна Кальогло. Ми граємо, спілкуємося і пізнаємо світ. Бенім Адим Еліна Кальогло. Біз ойнеріс, лефедеріс, хім дюняї. Як треба підтримати на цьому рівні розвитку нашої батьківщини, нашої країни, нашої держави, займатися і як підтримати, займатися підтримкою мов національних спільнот. Ана тілі күнне бағышлап атыр телеканалы Ана тілі, Ватан тілі марафонына кечірі. Эфиріміздің мұсафірлері тілшіназ, журналист, қырымтатар генчлері ве мұтлақ Қырымдан келген мұсафірлер. Олар үшін ана тілі не олғаныны діңлемеге теклif етеміз. Ана тілі, менің o тіл хайсын мен бірінші шықтым. Анадан, бабамдан. Харбабайым битам огрет тілер. Хайсыне мен лафетейдім еп созымны ағаларнен, таталарнен. Ана тілі бұл әлбетте бірінші сөзіні айтқан тілдер. Тамам ана сөзі ве әлбетте менің үшін менің туған шилерімнен, ватанымнен бағылы олған шилер бұл біріншіден тамам ана тілі. Тіл миллеттің ең esas бір хүсісиетлерден. Оның үшін тілімізді сақламақ үшін бек çok әрекетлерде болындық. Teşkilat olarak 25 yıldan fazla bu ana tilimizde oku ve terbiyelevni gayrıdan tiklemek için çalıştık ve çalışacağız. Men bilem Românca lavetmege, Kırım Tatarca. Men ekasını de sevem, mahallarının ekası lavetmege yengil. Kırım Tatar tili benim için bir deniz gibi, misal için bana Karadeniz Kırım için ne ise Kırım Tatarları için ne ise Kırım toprağı, Kırım'ın dağları, bağları, kırları neni ifade etse demek ki Kırım Tatar tili de hem halkımız için hem Kırım için böyle bir mühim meseleni temsil ete demege mümkün. Жұма күні Киевде ilk sefer 100 yıl evvelші большевиклер тарафından вақшыйча өлдірілген milli лидеріміз Номан Челебежиханның қатырасына бағышланған күреш ярышы кечірілежек. Ярышқа Қырым ве Херсон велетінден күрешшілер келді. Тәпсілетліжа мәліматыны АТР анонсларындан огрене білесіңіз. Бұда қада нетеже программасы сонына келді. Піңізге қайырлы ақшамлар тілейм ве дайыма АТР-лі олына скорышкенже.